Puilao jotono sari kaham ke chini Bangalore tongai juai rauno ake chini Kerala Chennai tongai chini Guru joto juai rauno ke keha kok ma na jotono siri hiye tinio bo bimas namse ke chini tawo Bortomano chini Tripura wo je chini Tripura ni sorkari je babe bo KYC ni beparo mane tawo state lamo abo KYC ration card KYC khine hiya mo ration card KYC khiya ke chini mai ro maro pai pai hine hiye samo ni no solution ke ma la ya no video ma samse ke ada le no thang mo KYC khela na ke je no thang KYC kheme ya ro kota wa na lagi ro Bangalore jo KYC kheme nai boro jo dealer no tui BA personal room tui nange jo KYC khena khetmani ba ye jo state la ha confirm ha abo kem ba ye 20 ka 9 10 11 bo satha pisio narau KYC kheme nai Chennai tongai Kerala tongai ingero Bangalore tongai thaye ke buja jani KYC khela phemai nai abo KYC khetma jaga ke Balandur Marthalio no location junthil kha abo khimbo ye narau bo namo document bo ye narau janjani KYC no sakhaye ke ye laru phaisadi ye amna jo tono komak se piu ke Bonis kawo keha video bar o chini spokesperson Mr. Rambadur Molsoy abo bung samoke aro YouTube 200 300 abo kemeyo nge samo abo pa amno khiyo abo 200 300 by kemeyo jaga ke abo ke government ni ration shop abo ke mane continue open ya Wai sabta jio nuita jora roke mung open kiye close ke thau o sabe ni suita tu atta ro open kiye close ke thau abo ke ma jaga ke se tre roke duiti to ma to ke abo time no CA phaye KYC khela me amu abon ho ye chung personal kiye ke hadi la no na ye khe ma ba ju state la pe ha abo mo ye ra ko pui sa no sa sule mari nai abo mo ye je KYC khen pe ke ra ko pui sa ro pe phele di mami ke asubang maya orang kamu jaju bang maya baru keminai inke abu ke maya no jo to no masih sopio inke aro tre teha je document namai chini necessary document eligible no namai chini ration card number inke Aadhaar card bom ni tongke nung KYC khebe nai are ke KYC khebe yamai abom bo ye naro je thi jaga tongko bo video no mai sauke KYC khiyarau khelar phaisradi inke chung KYC kheni phaimonos oi contact wana ke abo phone number ba srai ke sa khare nai sini spokesperson Rambadur Molsoy bini phone number contact kheti bin phone number ke 8867082097 boro contact khemenai ketre ke ha ke bo ai nijer number 9606509361 bro ke niyonarau contact khiye haye location dolaye cinthia location dolaye naro KYC khela phaistradi asuno